Mama wakwaba wafreme ajwa searching mesrel na wa subscribe to my channel. Me a notification bell so for more news. Mama nso pe say onunku akasa na yeti onunku a. Na office okofa okuja to ablakwa ngokuja to ablakwa onye dide. Ama nso ne kasa nsisi so. Office okofa obi ti say jo aja ho nyum ni we nyum na angobenya kwa ye no ma na oye no. Anatogu afede. Angombe ji o ma de back. Na omuntie de ntia NDC for ankofa votarian na amfa anye no omo mpese party no ebe go back to voter registry because ono no we so ye fi ho enti je se voter for nankasa no nyame ya dum nyakopon ko de wa ya dum dada se mama womba enti mama ni je mansa ni nyina omo ko pension enti omo wie na omo si form safe boom na fe voter for na ba be form ade na ya ni ya kase travel politicians ni ye po MPP if enough Ashanti in a great Accra what must say but NDC ni die omumogya no mbibia no fi voter region nti wona de nefi nti omumomo ya no mukase ye MPP for your travelism udwunwa wonti ase enye honorable John Mama his excellency former president niko ye campaign kese pa ma Dr. Mahmoud Bawumia ono di kan on the communication officer John Mama on the Dr. Mahmoud Bawumia communication officer winning the presidency in advance because we see ni nuya ceremony MPP for do on reject no and what to yefo omo yusu no omo yu no madampo no and what to yefo me no want to but okay want here otu semofo nyina afo say what to amofo MPP 4% moto abama no a omo fa mu nuya ceremony medi omo anim nti na MPP 4 de omo nuya ceremony medi omo anim John Mama was the first communication officer for Dr. Mahmoud Bawumia success. As our message on say about pound. Oh yeah, success. Because come be yeah. Okay, all run am. Enti mami no mafa de me just me come because oba first no. Na omo ye debate onu de omo ka. Omo say mami na ba enti na ene parliament aye and parliament say 137. Mami no ba enti. Mami no ba enti. O di omo ntana ho. Look, sir, NDC be call off 2020 John Mama become a presidential running mate. But John Mama lusu 19 constituencies in Central Region. Parliamentary lusu presidential lusu 19. Even parliamentary no NPP lusu 13. Yeah. But John Mama lusu 19. 87 parliamentary no for the NDC parliamentarians, but they didn't see anything in John Mama and Jenana. So they voted for Chorkor and Bawumia. Sure. And now Okoye mpo ano a last week me go yebi o Chorkor. Now you say Chorkor nso de o cover that point. NDC de NDC. Unim. Group bi o mo jam me parking me car no. No mo baka no mo hwe car no mo say o car de fo. Me si fo mo na ba ko bo me din. Okay, see what? Only was on by GBB no. So I won't lie. A bomb ni sa. Yes, Ghana you count chairman. Honorable. And I say honorable one. Intimidate say me. They say me ni masa me me ni na me e ko be ni honorable pa me say nyamia. Honorable. Me e chief. Na me say boys ni catch me play say unim. This time around no. Honorable no Chorkor no. NDC enya na easy shaking because a normal MPP ayewo Chorkor ama omudi omani ehu boy ba ko ka che me se ni achiba mienu omo ya mienu omo nyina free education no omo nya so mfaso omo ko o si ni maame di obeto aba ma NDC but nyo no because ono was free education wanya bi nti no o tipo no so sa nti wan ko bi nti on di ase no but ni nuanu mu nti no eye na kono se obeto aba nti na me se nyansafo na don so so wo twantro bi anyansa ni bi ate ho a otie agimifo omo ntie nyansafo kasa wo omo tikro omo ntie ase nti na Yesu ka je na suafo ni se mo kura na me ni mo tie ase se me kasa mo ntie ase na mo nananom 21st century ye to so 21st century nti na Bible mo asem ne ebinim de aye nom to ebinim de aye se no mo pe Yesu edi kan share san kom no se ne suafo na ono mo te ho no okasa omo ntie ase ena obi se omo se na mo mpo na mo ntie ase na mo nananom de ombede no mate ase so sem nso wo se ma yemfa bi nka ho ne yenyi bi mfim ena preacher bia preacher a oba o kan quotation ni wi a
ono ne kasa na obeka na 99%. Obekyere mu different interpretation horror. Yes. Enti enya bi ne yedi ka ho no. Yes. Na yedi bi aka ho amenne obi di obi na ase na te yeti asori a. Sesi ana no so akobi ani die. Esi ye wo Church of Pentecost elders ya. Omo ati asori omo fi so omo bom ho modin but yankopon emo omo eye good say asori dan be do so asen apetesi ba. Endi eye. Dawru. Honorable. Eye good say asori dan. Motia confo about a bit confo kufuria. I say and say Christopher the doors. Mo odu kwasiar na mo kwa asori a bia ba na atum mo pon na ebi nsan hifo na enum. Dawru. Insano omo num na Christopher ne ka ho bi. But bibi amro so eye bone. But what you say? O Christo ni bi pon adwuma. Ano apostle no watini fie. Ne bia akoto Guinness. One bottle bi. No onuma. Bible say ensira na onipa a wontena afadifo tena bia. No wongyina adebonyefo aginem. That what you say? Honorable Medase. Me so say that here. Ensira ne sankrofo no. Say omongyina adebonyefo aginem. Ebeni de won. Hwe. Baby a ye bompentua. Ferry. Na Ghana for no ya ma religion akata yeni enti bibia ba instead of us to opening our brains now we've only opened our hearts na sympathy na no okun akwa we e ma wa hwo mo Ghana na jegezi no ada ye beka wo ayi on my TV na 2 TV beka ye all he came to say is man no de me weak Moses na kuma ha ne chen obi aba nyame frɛ no Moses afi obedwoe chen obi a. That is how God works. And this a mimitie me adwamanfo pema didi madi na se nyame frɛ me a ofrɛ me to change me to serve his purpose. On frɛ me se me fa madwaman ne mbra ye na adwuma. Who say and there me weakness. This is a clear indication say you are not from our most high God. This is clear indication. Now, more Bible school, more called way. Me a freelancer evangelist. I have my certificate. I completed way back in 2019. Freelancer evangelist. Met my chu at Nasi biblically. What do you know about Bible? What do you know about Bible? And your best remo. Captain Smart started said there no could after the osi kumase ba kusi the after the osi ojina hope and a woman say what did the woman do wrong? Jimmy for okunafo a osunikunu hwehwe justice for nikunu believe say mikunu I know ne yare enie we ne kunu wo say wo de enye eno a na nye de ono believe no say captain if you could help me find the culprit kameda wase wo say me dinatem unim nyansa adwen ade bi oni patrim eye fita ye frɛ na amen nipa amen e da nipa trim eno ne ye de dwene captain de no de am say eyetum wa jimi ankasa wa jimi papa panya wa jimi pa say de me kra de am nwanwa adofo mumienya abotre let us believe yen doctors na fe yenko nyame ya adoma oh George enka memo aba bad metama so say ye kwa adwuma on say adwuma ya na ye didi wow because nye social media na nka enkrofo bi ho a wo hia na obeka so onim nyansa pa nanso kwase aka na no tuma na ebu ni nyansa ni enti mo no afane easy to talk am ye hu adimifo e wo man ebinu afane ne easy to talk ama na yetimi hu adimifo a omugu oman Ghana mu pato ba na wo de amonya share no be se ne nsaka na oti nyansa asem ni bi na oja jimi no ne Captain Smart you see say abekwan etotobi okwa yi a abekwan fie a na okosoe enti enye wanwa se Captain Smart anya obi a ne na anko konaivo se na jegezi na ne oni na bom because tibon koso fo mienu azanta na fo mienu wicked souls fo mienu means slow. It is appointed unto a man to die once. Now, who cry untimi kume because the Jesus not timi muno or so chen untimi kume. I will tell you wherever I meet you. I will look into your eyes and tell you that.